Hei te wiki nei, tū mai ai tētahi o ngā hui hauora hinengaro nui tai ore o te Tuakoi Tonga. Me te aha ko te tirohanga a te Māori i tēnei mea i te hauora, tētahi o ngā tino take hei a te wherewhera i tēnei o ngā hui. He take hei whakaaro, mā tātou katoa. We need to be right at the front of looking at what are the best ways to deal with this, and more importantly, the best ways to prevent it in the future. He hui e tūwana i atau ki te whai rautaki, e ki te ai he hua ki te patu i ngā mate hinengaro. E hara tēnei āhua i te tau hou ki Aotearoa. Nō reira he tika ko ngā iwi take, ētahi o ngā hunga aro matua ki tēnei kaupapa. Kua rongo tātou katoa e ngā raruraru e pāana ki te hauora Māori. Engari e ai ki a tā meihana jury, kei te piki haere te kaha o te Māori, ki te haukoti i tēnei mate. In many areas we've made spectacular progress. We have a Māori mental health workforce now that simply did not exist 25 years ago. E ai ki ngā tatauranga, e rua noiho ngā rata mate hinengaro Māori i te tau 84. I naenei, kua te kau ngā rata mate hinengaro Māori. E rua hoki ngā rato ngā hauora Māori. I naenei, neke atu i te 250. Ko tēnei he take nunui mō ngā tangata Māori katoa. Ngā take a te depression, te schizophrenia. Engari, kaore tonu te pai tawhiti ki a mau. Whānau ora, I think, presents an opportunity to put that into practice, so that in the end, we'd be looking for whānau who can avoid crises, whether health crises with heart conditions or health crises with diabetes or with mental health. Hei te pōne ka whakanuia te kaumātua o te RANZCP, Haara Makaraka Pirika, wo o nā whakaheke wera ki te tautoko i ngā iwi take, i roto i te ao hauora hinengaro. He ta Gardner, te karere.